Sai niko nasema hapa na kupresize Joseph Kabila iko Uvira, amefichama kwa maire de la ville Uvira. Alifanya renyo yake leo usiku wa kukutia leo na ba autorite yote ya Bavira pamoja na maire de la ville alikuwa pale. Yeyote anaweza kuwa na contact na bale bafia inchi yetu yote ambaye benye biko banafia inchi, awapatie hii message. Si vichike bya kukua bikuwe. Jemasim iko Uvira, iko na makuta mingi, iko mustrategi ya kukamata general ya kutumba mateka. Ça y se dit que général iko Bukavu parce que j'ai l'audio, même le visuel niko nayo sai. Sur ce, partager hii message, noambie wandugu yetu wabembe, kama uko na contact ya umoja bawili ubambie, kama banaweza kuwa na contact ya general wala mtu wa karibu ya general, umwambie akuwe makini, wala mubembe yoyote kombata necessaire wa parti apane hii message kubambia kama ule mutu iko pale alikuwa Goma, saya iko Goma, ile Uvira muma position zake za kutafuta kubana ya kutumba mateka. Pana hii message na kuambia paske ni maplaza abo zenye biko banatumikisha muma teknike ya kukamata ule suja umoya wala wapili mwenye tunaweza kuwa naye. Usikale kimya na hii message. Amani na waendelee na makazi zao. Je, kuna matumaini ya kuchukua mji wa Bukavu na Goma kutokana na jitihada mtakazoendesha? Ndiyo, kuna matumaini. Usiku za usoni Bukavu tutafika, Goma tutafika na tutagomboa nchi yote. Hata Bunagana tutagomboa. Wasikilizaji na watazamaji pia wangetamani kujua kutoka kwako General Amuri ya kutumba hapa Uvira. Kulingana na historia ni mji unaitwa wa resistance, na wahasi wako Kamanyola wanakuwa na imani finyu ya kusema kwamba siku baada ya siku watafika Uvira na Fizi. Wewe kama wawe unawatoa oga kivipi? Mimi nawatoa oga. Mimi nasema kwamba mimi niko kwenye mstari wa mbele. Kama tuko kwenye mstari wa mbele, tunajua kipi tunakifanya kule. Ile isiwaogopeshe watu. Mipango ya jeshi ni mipango ya jeshi. Halo, kama wangali pale Kamanyola, tunajua mipango gani tunawachukulia kwa ajili ya kuwaondoa pale. Hiyo mipango ya jeshi hatuwezi kuwaambia nyinyi. Generali, mnaonekana wengi sana, sijui mnafanyaje ili kuishi. Serikali imeshawasaidia